Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas vam predstavljam još jedan novi free-to-play MMO Dreadnought, epski svemirski fight. Kao što vidite, sad ću vam pokazati gameplay, kako izgleda igra. Ima ovdje više klasa brodova, ima tirova. Imate drvo za istraživanje, veoma slično kao u World of Tanks. Budžite taj vaš svemirski brod i onda kupujete veći tir, bolji brod. Grafički jako dobro igra odrađena. Veoma lepa. I isto što mi se sviđa jako u ovoj igri je da u fajtu možete da menjate svemirski brod, nije kao u World of Tanks, na primjer kad vam unište tank, završena je bitka za vas. Ovdje možete da menjate, igra se na poene i onda možete uzmete drugi brod. Ima kao taktički kruzer to je brod koji repaira ove druge brodove i popravlja brodove, kao healer, oni ga zovu healer u igrici. Rurik je artillery cruiser. I ima destroyer. Destroyer ima Dreadnought, ima i lovci, oni mali kao. Ali lovci mali, oni imaju malo helta i onda lako ga uništiš, jedino što se brže kreće od ovih velikih brodova. Ima i, što sam vidio isto kao što ima u World of Tanksu, ima premium ovi brodovi. Evo kreće na meč, team deathmatch. Opa, već smo upali u fight. Kretanje je na VASD, na space idete gore, a na shift se spuštate dole. Pa ajmo da vidimo gde je fight. Opa, evo artiljerija već roka. Pazimo artiljerije. Lock on confirmed. Torpedo away. All silos. No go, Captain. Missiles still amplifying west. Reloading silos. Shield activated. Multiple impacts detected. All decks extracted it. Reboot complete. Torpedo launched. Ajmo da ga razbijemo. Fusion reactor is overheating. Put the energy system offline. Enemy warheads land at our position. Got to reload. Opa, gađa nas raketama. Multiple impacts. Damage control teams on station. Fired missile silos not yet online, Captain. Shield activated. Digli smo štit za rakete. Koga hila, bre? Ne. The advantage, Captain. Napred, ajmo. Enemy has a lock. Launching torpedoes. Missile silos not yet online, Captain. Svim raspoloživim sredstvima. Opa. Reloading autogons.
Torpedo lock confirmed. Aye. Launch torpedoes. Missiles away. Amplifying weapon side. Missiles have a lock. Call the shot, Captain. Missiles locked on target. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. We've got to wait for the autoguns to recharge. Reloading solid lock. Torpedoes have solid lock. We're getting killed out here. Amplifying weapon side. The ship's falling to O, pieces. pa pali smo. Ali bitka još uvijek za nas nije gotova. Mi za sada vodimo 48 prema 28, znači prvi tim koji stigne do 100, taj je pobedio. All decks to action stations. Incoming enemy ships. Run out the guns. Odličan free-to-play MMO, ako ste voleli ikada vozite svemirski brod ili da budete kapetan svemirskog broda, evo vam prilike. Thanks, Captain. Opa. Captain, we've got a lock. We're locked on, Captain. Aye. Launch torpedoes. Launching missiles. Aye, Captain. Engaging. All silos. Thanks. We got him, Captain. System drained. Dolazi s leđa jedan. Torpedo launched. We've got to wait for the autoguns to recharge. Ship is damaged, Captain. Activated. Baci štit. Reloading autoguns. Thank you. System drained. Sreća, ovaj mi sad repera, inače bi me pošašuljili ovaj put. Vodimo, nemaju šanse sad da nas stignu. Enemy has a lock. Captain, we've got a lock. We've got torpedoes. Torpedoes. Fire. We can't that did it. Reboot complete. Reloading silos. Odličan. Torpedoes locked and ready, Captain. Aye. Launch torpedoes. We've got to wait. Don't think so, Captain. Missiles still reloading. Evo ga, pada i ovaj. We're completely Pada, dominating pada, the enemy, pada, Captain. pada. Done and done. Pobjeda.